Nirmala Kenyam, Biya Kamal ka no online TV channel, and the man do Nishan Kwas Nyamili anu rise no guasame ka no online TV. And wale Shank Barrow ka Pai DH, Ron Kina Dangro with Yandangri Badak, Ban Lerin Kon Tilat Kurin Banakaling. Mugiji reporter me ka YouTube channel, Kadonga Jan Shangan Yam Kajiko bi Nuar online TV channel bi jeka YouTube de jogo no lok channel ku subscribe ku channel ku je support kami guje ka Facebook Nuar online TV page you goro no bi page bi je follow ka goro beno jin ba madon kan ni ngaje no ete Nuar online TV channel tin ka YouTube gor ka YouTube bi YouTube mo bi jo gor bana information and content lorodian code kon kaling ano bana ka chuling kel cause gor kono bana tin kono to bu kono ngach te ka tong wanong to lat krodian to goro de kon ka ngach ka jari pore mane bana right ka mi chitok tiang mi chi salpa ke mi yadi de lat jan bana min gujor right now ka jari pore me bana right bo ka kwi do badan en chi international community kan ya African Union ba she can shoot ka ja shol kan kuma kirmi yadi de no de Dr. Machar de je release ke de ja kamrare ti jan so bana more information bana ga je ka je report me gwasa me man bana nyakel la lare titi ke very important ko rai ken ketin kon lat ko rodien tin nang ke so Sudan rai kori kietin yar ke West South Sudan kentin kondong de mala de kano set ka ler ne ambana nyakel maro ke qui president self ke me yadit tene di cha watch ne re toga ne de konte te la quartu dit no te ga tin men kwardi ne pol nang te ga tin bo men ne tin kon tin te yo te ga pindian la je finance rewde ban right ke qui African Union Peace and Security Council gwada chike shotin ko de Dr. Machar de jalun re tijen andana titin ko de maldar ko bere wi ka South Sudan ko mi kanda Machar kano ko lun ne menyu de jano tel mo gwa me de to re wi ka South Sudan so bana more information more detail bana kan gwada men President Salva Kiir Mayardit she finance minister che George ka she wuri shalke Paul nang la chief of defense force che George ba ka ripon me shalat comedian di alan konti top kalari President Salva Kiir Mayardit jen te kene ti che George tiang re kwara ka shanga diok ka jok kene re kone cha joy gwasame kene tin konti la kwar tingeda bokir Mayardit kane da to ke kwarto shi kan damage mi dini jan long shi kan lat ray which ka South Sudan especially shi kan nuare kan nak and then right now check relief ke check removed mishalat ke jom mishalat ka South Sudan Broadcast Corporation men chagu je long was men chineri ngwaro itene long kuide kui duoba dana sha finance minister wude shal ke Salvatore Garang Mabir juje dana cha ju ke cha wo ke je chetene ri want roch chetene ri want roch ke kwide anyok gwaze men china nyo roch ke kwide kwi wude men shal ke me general Paul nang majok duoba dana cha wo ke je ke chief of defense forces ko ngai ke je no tin kono chalat chene ti ngwan chega jako big terering to ngwan especially nu ta dana chene nuari rai which ka jongle ka penal win ki under state ke gwenadial mo wo ke jembo gine ti ngwan nu ngum to ki ngu mi de woje te ke mi jeng mi chala te ke ku atem mi che de plan ke ku kir mi yadit ngum mi je kir mi yadit she wude me che gorno be je jojon so right now tina ko de ngach ne ti ngwan native wanted kon la ji which amani native contil observer ki gwe na chikala do ne na Salvatore Garang Mabior jen paya kwany teka gwas melaran finance ramdan yu teka pinda
kwany je ka pairo ron kin dangro jan dangro de bakel lo nyodo kana jan tene jan ka pedro wala ped jok wi ko nyok general pol nang ma jog bo jan cha kwany je ka paigwel ron kin dangro jan dangro de me lat ke je kwara ku betin kon de derlat bekalat. So right now, to reality, we take a mile road, re which ka Sudan mchangach. Ka korga me chi salpa ke me yadi doni, she wudu shal ke me ki she finance minister she je juj, che rara den che je kwa ngwade. Wa che wudu shal call Daniel Ayulo, wa che je kwa nyala jaram da la new minister ka finance and planning in tema. Call Daniel Ayulo, wajen shi ramu jidit shirmela kona la ni shiang kir just la kwanya ramu chokon la du kom no wal pelene diale koken wuri shalga me call Daniel Ayulo wajen chelene wala la ministry no chelet gwanda tungwan chelet la first under secretary ka finance minister ba right now wajen shi new system ne tu ngwalar ka jen wone ne maybe kwanga je ko jen take experience ke take menga je long ka do badana na mele dio ka jere wi ke South Sudan so ngai kon diale kwa kwich no medong take te la wi je ka tina kan na ba ji mo ke ba tok do mo bi ji duar le ledika den yo me anga je no shimit ke ken pe dang dio ko wala pero den ba nyo yurar baradin le jako mide. But the problem is this kan de kona kwa kan te kona she kona kwer ka bona tele ne ri dit ko kende la won ko dong de kan kwade kan jek ka jen kum kim ya di deme ngai kone murai kon ka kwiko cha ne tin kone te ka finance and planning cha ka juj te mala be wi ne to ngwana lo ta danen cha yo tin de kebla salaries cha ga jago cha ka kep ke je no ken it ko la civil servant ki la chit ke ngech chit ke ken police ni even security ne dia la en let kum re wi ke so Sudan tin delay man tin ka kwisa la tin kon ken ka ke lo tele yuru kap ke no na me kel bo mu ge no dong mi shawur me la kwanya dong da la te ka duo mi mo da re yu da ga jago ba kep ke je moro dien re bang ne re wi ke so Sudan tele yu ti re bang ne especially South Sudan bang tele yu ti atin ko na ti na dual la le shi mi yu ko la re ba ke nang ki mi don te mi cho la re wi ke so Sudan ti yu ku shi ka bijek so ne ti ngwa na ko South Sudan yu kien tet ken ka pin yu kien to ken kare dwele ken so chicken ka let ka bang ne lo na me ti shortage of cash or shortage of money ka bang teten nyu do tele yu ti lat ka bang ne ma bo wa gwe jen wude me dong der mu gwa der la de yu de le ka bang ko do ba dan dong de ka trust ka je a citizen ko citizen chicken kum so dal the trust anymore. Gwada ma boh gwe gejen wo dong ma shawude me chaja kwanya laran finance and planning. Dong dere kugdiri che kai ni ala ka market re wika South Dan dong dere jele reduce ki dere jele yot pin cause right now la market che won ni ala long ko ngwane che be ka jano tele yoti cha cabinet content re which lat kume ki en ram mo le tele real ka jano woni market ke mu yo ko kan ya cha gu jano maybe dong there will be change so jen mi la we can wo mite ke ram jidin mi pai kwany dong be change do dien be jele nung re which but not yet ku kuje mo mara dien ngai kona la economy jere which ka South Sudan la national economy ngai kona en South Sudan tele agriculture tele kwaklat kre we the only factor in country which ka South Sudan right now ke factor kwani la industry ni kona tikake ka gwetin konti mat kana kwang tin mi jine guji ka kenten kon lat kare which dire jigo no ka factor kwani kan chima done ano shang le research you can do your own research di ngaje no di en kuma na mo metike kirme yadi done tin dia lat ka right now ano lat ka na kwang rede chale ne tin kona dong de na de kan kule tege je shit ka kwen ala golien che te ka kwen golien te ko kwang yere ngwani naga ngwani so and generation wona gen kalia shuna kan ko dong de ke so kujamo use kan kwang ala tactic ko they have to keep young people busy ko telen brane juk retekade while become this all elder ki all generation bekan woj bekan kwaka bekan kule lut ki bekan kwaka bekan ka cham ko do dan weekend jeno ne ti ngore tikani ne kon la ngwani ko ngwaro right now chika terken dial kan la da kwang kan lat kadi jeg dial ko ken so na many gwege jeno siang mu chiro do lut jenen yen min economy che jeg ngwani telem let kana changa kan chaka mu kalat la wika so Sudan
So right now in chunga janodi and for Canadian county la government worker fine ken tele real majekana ka kor pen di altin chwa. So mission na me dong bran bijing mutot ki dong just ne de tore cha sala kro din ken kon biyo bikana jek while there is baga jogono tele real miten wana. Be pay ben chi bika kap tele real bi nin bik we bik wona karwon. Yinu ku complain ter am right kwidu. So shui ne to wan long re wi ka sos dan ka jen kwi salara na mene maybe gwe ke jeno dong but ke change ko char am jidi chala nung mela ran finance and planning dong bele char ka do dan de so Sudanese they can kwak they can ge shit ke yo right now gwasame commandant and shalat change inside the military leadership shit ka girnan and cha geri deine na bana right kamen chi self ke me yadi de lat do badana woje wude shal ke Paul nang Gerald Paul nang no ka baradian be je kwan gwesde bana je min gwej be kontin jeg di ala kono chala de Paul nang gwas min bana ke gwej ne ko nguni ko tin chala de Paul nang ka te be ki ke ti je te ci South Sudan che ke de nang nyam right now chalo ne tun wan che yar lo ngai kon me chala de Paul nang ka gwas dana kan we ka jeri po de me ci kon me chala kana sir shane jenen nega che neg na karenyal chemical we ponte konte che ken ka yorpin te wankana ejen guru shal ke general Paul nang ne ina Paul nang jaram dan bara ke kwide ke jaram dan cha joje kirmi yadi en do bo joy ke jamo ki position dan cha kambana jeli nga jeri por me ki ngam cha kwany mi cha kwany gwesde karama dan cha kwany te ke background mi tedi rami je ki rami gwa bu kone je ngoda bo jen the same jang tele radien chi rani Equatoria chi norba cha kwanyoni ala shibo defense force du no cha kwanya radien bu kon linga jen report me ko dob dande kon ke linga jen gwaza me men ci tuok gene selpa kir me yadit no jen she chief of defense force ni general Paul nang che je jo che je woire kwara charara dien che kwany ka gwade rama che kwany ka gwade mo shwale general Santino Dengwall general Santino Dengwall shi rama jidit ka jen kwara mone wajen reappointment ko chakon led bo ala chief of defense force boko korun tichi dot job general Santino Dengwall jaram nana cha kwany gwa wude shalga me general Paul nang no jen shi first time chimen chalari general Santino Dengwall jen chalet la rami momela army chief ki chief of defense force bani ka kor gwadi da ne shiwa pay ngwan ron kin dangro jen dangro de kel ano cha kwanya lu a chief of defense force kirmi yadit karon kin dangro jen dangro de kel so let karun dang diok wona karon kin dangro wi jen dangro de ngwan no waje woch ka pay wero ron kin dangro jen dangro de ngwan jen gwadi da ne wa witin alo shi ram jidit no nguda kana kwany poinde ka tay da ne shalat okay try watch just ke gwade dan ke jom chalat gwasme jen chaje watch ba gwalat tiang bani kir do bran go ge jene ngoda kana kwanya la ala chief of defense force jen let bani lede ke minister of defense but within gwada dan let pon angtin lo shira me just chwa wi ka chwa nyawo kam chief of defense force ka chwa wude chwal ka me general pon ang majok men cha dismiss and tame chwa yu nyoko mo ke je position jena wa cha reassign jen cho kon la under secretary for veteran affair mnyudo jen gwadan le tinen tame and we shall me general ponang majok netin wantila political observer tikala do nene al can military change find la tim la knew that there's something mudena concern ka kwide ko gwe jena don't take problem ka security leadership kind of military coordination within the government dan tikim yadi tin so ko jan do la to mi don te ka mi jeng mi shalat mi gwe ke and then gwad mi jin point du ba jile gwe kir mi yadi don chere me ko ngaje no te ne ngwane cha wo cha colleague de ne Dr. Benjamin Bolmel ci konen no cha je joj no ka gwade dan right now ja ka detention
re duar che manana ngai kon maybe don't take a connection katin kon lat kurin of course kana wojin full ko jen long lade marame neng nuer ma jin somebody me mo me bukir beje trust ke beje comparity en yam ko bilad no mo bielat yo mi che gujeno la widu la dia we ko dong dere kir yadi dere gwa dere wo den be jaga ja long ko jen daran le den point de en kir so ko kuje moni che joje nodi sha general Paul nang cha je yorar no ka shara da dien cha nyok no kami kami kwa inga je gwas da shirmen ci konling so right now chana mo raja mat ka jen kui de wuda me michal ka me e Paul nang Paul nang ka jen pai doke dan jen gwaze dan e cha kwany plan e dan e shalat ka kondial kone to kon ngai ka ti kon lat ko rodien Paul nang me cha kwany cha Paul nang cha kam ti dial cha jogono jin bi nyeny ke kume SPLIO bi kume SPLIO bi jedil destroyed ko jene dane kam ke je jen power dane kam ke je shikone ngaje no cha kam ren yali ka cha kam de ne dial ko ram mala shibu defense force take all the power ta dan de let ke je de lat right now I was reading an article micha gor gor ke je no ponang de jedil yen ki de jedil kaf kamen je ga dana chalat to ka jen pai diog ron kin dangro jan dangro wi di be an wale ko ron kin dangro jan dangro bakel changa bakel ka fai di e kwalo woje ko woje ga changa bakel ka fai di ron kin dangro jan dangro bakel ken jeg di alte chalat gat te chanak men te chanak ane men ni ti dit gorga jano ponang poinde je dil yen ki de jakef ko pol nang chala ramimo mishi destruction chala chajalat within South Sudan citizen ke civilian kontere wike South Sudan gorga jeno baje tich ka chaje bipel bank ko te chalat che destruction chajalat she civilian infrastructure chaga destroyed janat chaga nak wanga nas ke chemical weapon ke incendiary te bidene te tinte George no mite George no chaje kapinyo kumikir miyadi sure na even civil society group shi ke sure no de pol nanga money de je deal cap ki de je deal yen ki de je deal take it in corner chalat cause la responsibility kan accountability kel gorje no mishi mi je chelat baji deal hell accountable no ko ci responsibility ne ka gwade dan ce kan ta yi dana cin nan nuwari gwage je civil society group ban go de wuri shalka ponang de je deal cap ta je de let go bang ko jen ajela kwar de ne dialo ne naga naka na even all this genocide ko na to taping wood ka ponang anyok ponang point de charoda matketi jekton ko na latke shenge dane kap ke pot kangshul yamana ne shala da pot kang shajeling dio je mishi my previous video mishi gwi ya shi pot kang shul chela do ne ke jen luge pan ke ya luge pan ke je shi pot kang chela do ne she we cha torbiele ka dangwel na cha ka nang a jena te ka terbil kel terbil mo ne jena shi dun kume shi government car a jena personal car a turbile ka turbile mo ne a bullet proof an turbile mo poinde chana nga jen wude shol kon men walle general polnang ma juk che kwak pot kang chol che kakan ka jeno ajen chief of defense force ajen ko alat gwaseme pot kang chol no ne en medan me wa kap ke ha shit ke shwa rusa shit ke shwal rice ka yai ke je ka cha ke family members including student ke god will go to the dore chwa je kep ka chwa ga chwa nang ni chwa ko ye ne to yer kwa lo nyong ne ke lon che we nyogan kap ke lora bang ba kana mo ke warga nyok tai da ne cha chen ga je je cha ka nang metal phone ka den chwa pot kang chwa intimidate ko be password tal phone da be je tup ko che wala no du kan password kana tup dong che je kana nak je ne tai da ne cha ke be kap ke je la enemy cha je ke la rami mo me la let kume ko let kume la na dwal ko dong de ji kep ka kap je dan de kep la ja kap ko ngu de ka position ka ni watch but mi cha ji watch mi cha we ke petroleum minister dere gwa de kan kep ka kap dan kep kan but ngu de honorable ngu de lede de je di lot che wona mo kana kon la
che we gor jeno ba turbila na mo ba kam she mare a cheng ba nagbo turbila mo bi adil tu ki turbil kuma karama dan ki turbila mo she na nga ajen wude cha wuje kirma yadi de en gwalle Paul nang ma jogo mo Civil Defense Force la form Civil Defense Force e cha wuje kirma yadi tiang gore jeno jende je dil yen ko jen che interfere ka civilian activities jene dich ngu we turbil we jena nga jamo turbil run which mean that chicken dor pot kang chicken destroyed kay nyok ba chi dor pot kang ko wada men dor dial ko kin so ko kuje mo na me ngude case mi balle be anu de shal ka me pona a chang ba kan kelis dial ko kin ba dil teje no ngumu nang turbil oni so na mone me boko na jek mo ngon niam katin ko ne lat ko din so right now de ko na ngaji no di malat ke kir mi yadit gwasme che nong no bi malbe bere wi ke so Sudan ko right now la chora ma kwanye ba chora dien be no gwasde so po nang che riunen to wan che ganak wi ke so Sudan ka che nang ni nuare long ka jong le ka panal ano ka jen ramanyam kene wuri shal ka me Dr. Benjamin Bolmel kene te na ke general major ke tedien ngayen plan dia le ko ni chikan kalat plan dia le ko ni chikan kala lora bang ke di shari le ka ken but chika kulo fail eno ba general majur dak baawna ejen nga ejen wuri shal ka me general polna dumi chikan me dane chala dunji ken re le ka acha unify force ke unification of force e dane chara le ka mi cha nang re wuci wini mi tel korm de to kam civilian ken de ni assess pdf but ka bon wi die ne te ke nor wa am to wa me ken wa ka so na mo da kul te backfired so wuda me chala po nang che da me mi di che delat re wi ka so Sudan ka che lat ka civilian so jera man yam antu go ba na nak karen yam an bombardment of hospital kalankan ke ka jongle ano taye kwa hospital le MSF kwa ka destroy ge ka ka wulang mene god dialen ko kien no we ne ka fan ga ki all the area jera man yam e tuga and destruction of civilian infrastructure is the first person mutuga nyok bombardment of bana ba ka ne ke gunship ni again e bana ba ka doi dwal so those are the things in content chala wuri shalka me polang so polang chidwa the plan ko de yen ko tin kone chala keve de ni to George puch ano shirama me ki wude me che de continue na me derwe ko kon ko dob dan de kon link ja shana we gwasa me tene de ko kene cha George president self came yadit no titi several government officials de cha wo ka cha point bane chala de wudi shale Clement Juma cha ja kwanya la Minister of Agriculture and Food Security ngai kondial en go la ne ko la kwanya la jikane tum la kana wiale they just sleep there tele dorm let kana so na mo de la mandan de yen ling ka jen mandan le ro do gwasmene but gwatame te kane ti shi right la political analyst chika riak long kamana chala kim yadi ko kir la ja kwanya baradien be nung barame dane cha kon wu me chang be le nyoko lelet na machinari cha jugun kir no nene la changing kir shuffling senior government officials che mal che binung che stability che binung ko jin again the same people la kwanya mo ajen chore tari kwanya ka jen be nyoko kunya wale be yen ka pe dang diok gwada jendero kule yat pinyene ne an kwer den ba jo chega jugo no ne me no ngari jen jake kume ko be pal be telot especially be financial be je weekend sit ka gwada dan di yutin la kwer yunia kwan ka maga ba chu wuch anya gwada me a jene be netin kone a jek chakalat be ga jago chak be kapke no ko baji chu wo already ke degree bi chu nyur gwa dan titin wal chimi jek che lar long me de investigation de lat ke kwiru shet ke ken content la kwar yoni we ne ke ken kwar di ni titi de cha jo tene so kir mi yadit bel ke je ke jan mission mo war reshuffling me wa shi chuong tel me gwa mi tin but te ga ne de shirwa shet ken mun yakani ne de content la atila activists and society activists ke civil society activists ka right kene gwaye ko chane ti cha ka joj especially chikan la do ne
an wude chwal ke me ke wude chwal Santino deng man pai kwan chikala do dungme der lere go der kore me der ya kapchong chicken opposition forces chicken ga dela ma ke de ne SPLA ayo chicken dele la ma ko wude me wacho koru ni ke gen 21 we ge 2024 we mean that we ge gen odong tam de take stability ke changot che ko gor ken de ne SSPDF kan kume SPLA ayo kan man ma che kula de wona ne edmund yakane chware de ni SPLA ayo chware kala ma kwa go duob mi mo mi biya mal biya non ke ja kan wo biya 2018 peace agreement e dan biya je lot ki biya je respect ko jen do dana kuna la yin ke jem en mi shall get transitional government be ke kwingu ka be ke jen kwi ka me dan e chatan dr machar kene kir me kan dr machar kene mal mo kene je tan right now she mal che de tin so and this relatively peace ten tem right now you can so that a kwi dr machar yala do ne ne der gwano de yen mo de yen realika man de yen let ne long de la security reform de la unification of forces ki de inde ka mat gwaskel anyok de constitution de jetuk no ka de na de ko in kwa de ju nyok mrel ga ka ko de alti ken ko na balat mo kan security kan ko realika kan de ne kan kamat kan bongon kan tu ko gwar no ka kan ti diala ko ke requirement ko kien when ka population census ni queen pig na nat ba election bala de election it will happen what the dan shara dial ti shakar realika ki chada ma char chajalu report da dian gwasme men gor ba nyoga yekel bala kwi Dr. Machar. Dr. Machar jen take dol machadul ke kwide. African Union chikala do nene no re dul ka dien machale council meeting la African Union Peace and Security Council chikaraitin take consent mi chikana raise ke jom chikana kamnial ka duo bandan and cha yeni Dr. Machar. Ma ken chika raja long chika raja no nene South Sudan beteka mal unless cha dagma char cha konlun man that meeting amo gwal chika right no neme a meeting and de kon chole meeting en kit uri kudang diok uri jan ngwan de diok dien ka duole kien ka kwi security issue ka Africa and dole me fonde chika focus ka kwi dagma char karwade en redul kono mo chika la do nene the only option man chit was ka South Sudan right now who ba Dr. Machar ba jalun mo aring Machar wa jalun then South Sudan ba tekaman no jo me mi chikana la chikala do nene the Canadian contin la organization ni chet ke intergovernmental authority on development man chal ke IGAD ka jen Africa Union la AU ka jen United Nations la UN chaga jok native tino de yen let kel ko do badan and de ne dial contin tere yike South Sudan cha yen especially yen Dr. Machar de Dr. Machar de jelun ke the other political detainees de kalun especially ne ko la senior government worker tin cha yen bo de kan dial de ka kamrar kanyok the mutually inclusive dialogue de jela lo de ne dial all the parties leader de ka dil nu chol gwat kel ko de ka right ko do badan de South Sudan der wen yam ko je ka de mental ke full implementation ke kwi malame cha tanke 2018 the issue ladeken ko right now to diala ti teleke telemulatke so ci ji African Union chike shoot chike kir preja lenin na me ko tele option do dien ko right now in South Sudan woni jen kamu we jeje rode woni tension kamu we nyal so kije mo cha jogo kir no jina lo nyetiti cha organization de cha ko jogo no wiya raja ke kir ko right now eneme tela mal mi badil no re wika South Sudan be jang South Sudan ko be jek no ka South Sudan woni jen ke jek ci men dana ngai kone Dr. Machar aram kel kanetin kontin bumniken jen a key political figure ka South Sudan ajara medan e tan mal ke 2018 peace agreement me tan ka kam de kene kirmi yadit ka Khartoum no jen cha yen ka chan dang ro bakel ka pay dok ron kin dang ro jen dang ro di ka kwi kure dana ci tuok re wikin nasir te kirmi yadit yala do nene ti dagma cha te ka tetten kene de nika kene senior government official nyinga spele aywa wona ka pot kang namo chwa dagma char chwa yen ka kwida chekna medan chala da godi reng ma char che tit ka medan le rode disagreement dana ci tuok ka kam civilian kene de ni SSPDF so go geje no reng ma chala to a part of that incident edan don't get participate ko ba nediti ba ki evacuate
ken di inde konde chana ga juba o nge jeno disagreement te kam ngane te kam civilian ken tin kontin tintila dini SSPDF bana me shi jen gula tactic mi chara le je ka kuma kir mi yadi de none bereng ma char be je kef kan je kwa wareng ma char protection de te de tet kan en dia te tet ko organization te konte nanga gwatumi so shi anen tama chete ka nguche te ka ruon chawana no de ji kwar real de ga destroy chawana no de nuor real kontin la nuor de ka destroy but che kan che resistant che tin and then chi African Union kana international community chiga benial ajen ku yana linga tama ano African Union chol ken kire no ne luin dakre ma cha dio je ken president de kon ken ka shoot we can no chi SPLA yu cha talk tell me ba luanga dakre ma cha tell ba luanga netin content kwa je support but chi duor che backfire ken tie dan we can je can succeed ke we dan we can je kan je African Union ko la kon writing all the time we can no dong it be SPLA yu ba chu talk but ken mo ken contract ci kana kon on ke 2016 gwada dana shika dag ma cha ci kana detain ka South Africa cho kan then cho mal ma cha ko le bitan ke 2018 that peace agreement ci dag na ke ci do dan ku kene jeno da lat ke the same thing an wala ci kana on ke 2025 ne ga pay jok ko ring ma cha te ka pat te ka ron right now tude ne ka pat shop ka rawan tama no ko yan jak chen yan rod bakal ka pay jok so mo nyodo re te ka ron with the pet draw so ko kuje money dakring machar again the only option men ci dot ka South Sudan so na me de la jari po dan gore de nyaka yekel na me again the last call men cha kam kirmi yadi de nodi luñ Dr. Riek Machar mu gore je no bi mal be bere wich ka South Sudan tele kuin kwar mu balat kan dag machar kana ko release chairman talk kuin kwar be talk unless cha dag machar chalun so na me de la jen ripo dan gore de nyaka yekel gor jen o biya je nyaka ne ko ken men gor ko ne long je ne gwasmani South Sudan gor ko no da te kamal ana gor ko ti dial de ka go but self kim ya dit plan de a different plan de gor jen o bare men ka power but en wenamo sebe barar jen plan da na titin but jen kwai pressure ke jen tamen wo mu wi ngot ken en dugo ba titin oni ana tele mu go hambe to tele mu go hambe ro da la re ka South Sudan South Sudan bunu na we ke jek so option they have right now o baring machar ba di released and ban nyoje ka another report and obiate kamal bye bye